10 سالان کوبانی هاتبون الفیدره لباشور کردستان بجی ببون هفکارین من ده پروگراما بر پرسیار دا ایشفکرن مجار دستیوان صاحبه راپورتا کمال سر جانیار هیا روناک قواس او راپورت آماده کریه منی مثال جانیار 6 سالی پنابرکیش کوبانیا روجاوای کردستانه اف 10 سالن مالباتاوی لکامپا گویلان یا لپاریزگاه دوکه دمینه دایکا جانیار دبیجه جروجا کش دایک بویا او توشی فالجا میزدان که بویا جبروی یکی اف تورک هر دم بوی رایه هر وها گلک نخوشی دن پیره هنه و دپیشاروجه دا چاندنا گرچکان جیرا پیویسته از ده جونیور مش خلک کوبانه ما هم 10 سال هاتنا کردستانه هم کامپ گویلان ارمشتنا واقر کی مهن صغي گرچکه پیره هم بين الشلل المثاني بيره تضخم بالكلية قصور كلوي جبر وانا خوشيوي ضغط بيرو تشيبية أم تشاسي معالجات كنت فضيل سارنا من الوضع خو بس حاليا مستقرة مستقبلا جيرا زرعي قرشقان قرقة دي إمكاني ما نما أم دي علاج بكن جاني وشاتي خونور نهلا أحمد دبيجة دماغو كوريوي دچان ناف زاروكان يان دبستاني توشي تعداي دبا وقوتني النخوة جيراتينا قوتن وكوري ويجي آجز دبا ودقري بعرضش تنمري أمي جوري كدر كتبو الشرع زوري قصر يكوش كرن قصر خامين نزيف بيرا تشيبو مشوان در رودة أنسي قوتا هندري ما رشكري الرودة أمين أو برا عاجز وشت أنسي جيراني قوتي يعني أم تخوزن شارك يجيرا ببنان الهبيا من وبانجا من منظمات ترى اشغال كي كان عليهم كاري بكن مساعدي بكن دي امكاني ما نما دي علاج بكن وضعي كان بختار دبي يعني خراب ترد به ام تخازن علاج خاتم مستمر به ووضعي خواني باشتر به دكتور جانيار دكتور جيسار حسن بسپور نخوشين گرچکان جروداوی را گوت جانیار دکاره لحریما کردستان چاره سر به لی اگر بچه در واریجه چاره سری بهتره تانی لور پیشه گرچک بخشینه هیا جانيار علي چار سريا دماهيكي چار سريا دماهيكي انه چاندنا گلچيسكا الكردستاني هيا الدهوك هي الهولير هيا احتماله تقريبا يعني 20,000 تا 30,000 دولار اللي بتشت نسبتها خارج وهكا بشت الدربة اكيد بترى ومشكلة ترى تشنجي تب متبرع احتمال الويري نبت بانگو هیویا دایکا جانیار اوا کو روشا کوری وی باشتر ببه جبر کو هر دچه خرابتر دبه و امکانی انوانی مادی نمانه روناق قواس روداو